La 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 la. Lakay, kasanon nga natin aw magatos diyan na amon. Puri basit bakit? Awanan? Ang dapay ng pang may sa timplaan lang ato yun. Awan na yan ay lubong mo tati tambakit. Ano rila paggatang kumatigatas. Aw mutin lakay, tasakto lang mga pinaggatang ko, tisidoon tatayon. Sige rod, patasa nga bumulot ti pera di ni Baak. Pura baring da kwartana. Sige nga rod lakay, ta paggatang tatigatas ki anak mo, kasasi mo tumading aggatas suna. Ay na po. Kanon ta nga ta dumtong ti aldaw nga namaya mo ti pinagbiag ta. Dan tulad taasin niya po lakay. Sapay la kumapakit. Kanayon lakas tuyo. Kanon to nga ta nga pumintas mo ti pinagbiag ta. Nyaki din nila kayo na yan, inkakitin niyo, bakag sarad yung paggatangam kay gatas. Orason. Ibagbaga lang mo ti riknak bakit. Wala mo ka dyan lakay, adan tulad ta, pinagasinso ti pinabiyag ta. Ngam tatta, ang kapay la bumulod ti paggatang gatas ta anak mo. Sure bakit? Mapana kon. Yun sige. Sa nakatato eh. Oh, masiguro makakita ka natuin. Ratoy lang magkam ni Baak. Tatay ko pa'y birbirukan. 4, 25, 26, Hoy Baak! 27. Yati ko kaam. Ni, Andres, ada ka mait. Ay, awanak Baak. Awanak titoy. Aninok lang titatoy. Yan lakit din Andres eh. Pilosopo ka nga talaga. Aperte kaya. Punayin, nagpigkit mo ta, pinagkita mo ti kwartakon. Baak, kada ko may bagak kanyam. Ano man ay bagamon? Bakag bali na nga bumulot ti kwarta kanyam. Apa yan, ano yung maya? Paggatang ko lang kumati, gatas na di, ananakam. Paggatang ti gatas o paggatang ti arak? Nilaki din ni Baakon. Paggatang ko ti gatas na di anak ko. Hankas la kanyam, kaprupa ti arak. Hindi. Punay ti pinagsasam kanya kon. Apay puro kasla arak lata ti arte panunot kon. Madi. Madi kag sangit ah. Ako ko lang matajay. Madi na nga ikasta-kasta Andres. Madi ka nga pabuludan. Mapunay ka mo itong Baak. Kutkunak lang ajay. Apay manoy ito utangay. Paisuya nga gatas ti katangay. Ay na Baak. Uri kadwaan na nga gumatang. Tamamati ka lang. Madin, si kalatan. Tado pa ti aramidik. Adupay aramidam. Nadupay bilang mga kwartam. Ay Andres, manoy ito utangay. Ta makaalis ka dito yan. Uri isang ribo lang kuma. Taitod kong tulatan da kwartakon. Ato na isang ribaw. Ngem, bago maala, ikis mo pa lang aji kalding. Naggalas talaga ugaling Baak. Madi mo siya kayat. Madi, mapanakong. Kalas nga talaga ugaling ni Baak. Kis ko ating kalding. Paspasam! Hay, apo. Apas-pasubo tao. Eh, kung bigyan ka man ng Baak ka, basta yung gayam ti kaya mo ha. Nagtanong siya. Ukar mo Baak. Nyalay paparaan mo kanyak. Nagtangro. Uto-uto kami lang gamay ah. Ukis ti sabam. Nagriga gayam bumulod kanyam. Ito na eh. Sige, ka gumatang tigatas na dyan anak mo. Napay kasta pinagkita, pinautangan ka lang nga din. Gyaman nak Baak. Tapi nabuludan nak. Ngam. Numading maikisa di kakaldeng. Madya baybayatan tutang ka. Yan. Madin sa ataramid mo na Andres. Ana, kaya mo saan? Madya baybayatan natin utang ko kanyam. Mapanak ah. Sayang sa nga ribaw. Kininama. Isa ba ng Andres eh? Talaga kaling nga taon. Partakam ita! Partakam! Nagbayagan! Ikis mo! Ikis mo!
Alam piling ti first case. Tatagra. Okay, sa sabam. Andres. Ano, kasano ngay tata? Paano gumatang tigatas dyan ilain? Bakag sira. Kaya masumurat. Madin, si Kalatan. Binusatan pa, tikalding ate bibig ko. Okay, ti sabam. Sigurado ka? Tama kapasyar ka mo ili ah. Ne, apa ignorante nga, madina mo panji ilay. Madi mo kasi baak. Baka kaya't mo lang nga sumurot kanyak. Hingkakit din, nakatado pa lang nga bagbagam. Di ka pa lamapan nga may sab. Sigurado ka nga, madim kayat? Ay na, nagkulit ka na ya. Nalpas ko mga ito, bilbilangi ko. Payan ako uyong ka. Agasawa ka gaminan tamay kata pudot tulom. Abay makaikat ti pudot ti ulo ti pinag-asawa ya. Siyanto pa, dasawam, kanaan nagpupudot ta ulom. Sa bagay, paiso tayong bagam. Okay tam, di naman nag-asawak, di manaywanan man ti pudot ti ulo kon. Kutunda kanyam ah. Talaga nga lumakay ka nga bakon. Uray at least awan di problemaik nga bakit ko. Hindi so ah. Tita ka nga ro doon na mapanakon. No tatay kabay ko mga napan, banugsungo ka nga talaga. Punoy mo di ba nugsungon baak? Kitag pa sumait, ingka man lang kit din. Sige Rod, agyaman akti intad mo abaak. Iste pabulod mo gayam. Itid nga ibagbagam, utang atan rice, utang. Wen, utang ko. Sige, ditakan. Ukis ti saba ng Andresin. Nagdangro. Ayan na nga tadi nga taon. Naurason. Mabisin natin anak nan. Oh, yun na papa. Tama. Papa. Papa. Bakit? Rato di gatasin na eh. Nakagatang ako. Pinakadandanunam nga lubong aya. Inabot ka mati siyam-syaman. Napaistorya gamin kini bakit? So nabayagana. Napaistorya o napainom ka man ni Jayon? Lalaki ni bakitin niya. Haan kami naginom. Si Kapay? Karurupa ti arak? Punay mo ti karuprupa tara kang bakit? Kitagpay sumat. Kitam ta pinagrurupam. Agrurupa ti tubay to. Kaya pay, nagluko ka matang bakit? Madi ka magkasta ah. Kitagpay sumat. Makakita ka lang ti arak kat umabot hanggang nalapag tala. Isam mo. Tita ka man lang nun. Ne, papa naman. Ti unag. Ni, gusto yung bagana ni bakit ko. Naging duwak si ka. Tubay to si ka.